Jadi kita baru nyampe nih selama 3 jam nih. Jadi di sana beachnya. Tuh, lihat nih. Banyak banget yang camping nih. Daerah camping semua nih. Nah, jadi kita udah harus booking dulu, guys. Nah, kita harus booking. Kita dikasih nih. Udah dikasih ini yang kita tempat kita nih. Ini nama plate number kita. Oi. Nah, Ajibata. Dan katanya di sini, guys, ada tadi petunjuk banyak ular dan beruang dan kura-kura. Mudah-mudahan kita aman-aman aja ya. Oke deh, kita mau bersih-bersih dulu bikin camp. Oh, Dad, your phone is busted up. Busted what? What do you mean? Look, Oh yeah. it's ripped. Okay, tell me what's going on over here, Naki. Dad, look, it's a cruise ship. It's 20,000 hours. Ya, ini ada cruise ship di sini nih. Cruise ship ke kapal pesisir kecil. Oh, nah ternyata ada kapal pesisir kecil di sini nih. Oh, nice. Friendly breeze, guide me to your world. Let me see and help me to explore. Jadi guys, inilah lokasi tempat kita camping. Sekitar jalan 2 menit dari tempat kita camping. Nah, ini katanya menurut apa namanya peta yang kita baca, akan dikasih peta tuh. Nah, jadi ini katanya pantainya ini sekitar 2 km ini. Kemarin kita udah nyoba nih pantainya nih. Bagus banget, enak banget, lembut di kaki. Jadi pasirnya itu pasir apa namanya? Pasir yang agak sedikit kasar tapi enak di kaki dan airnya bersih, guys. Persis kayak Caribbean. Terlalu danau. Jadi bening. Nah, sebagai tambahan nih, ini dikasih warning nih. Kalau biasanya kita pantai di Toronto itu banyak pantai di sana itu ada lifeguard yang memantau para pengunjung. Kalau di sini katanya nggak ada lifeguard. Jadi apa namanya, masalah keselamatan tanggung jawab sendiri. Jadi kalau seandainya ada yang punya anak harus menjaga sendiri karena nggak ada lifeguard. Jadi ini di lokasi pantai nih, guys. Ini banyak yang punya bawa kayak sendiri nih kayak ini. Jadi saya juga heran ini. Kayaknya salah satu camping favorit nih kayak ini. Yang camping banyak banget, banyak sekali. Ya itulah kebiasaan orang ini ya, orang Kanada yang hobi dengan ini petualangan alam. So today the second day. We just got here yesterday. The first day. Yesterday was a half day. Oh, yesterday half day, yeah. So Naki, What's up? now what do you think? The first day in camping. It's pretty good. Good? We got marshmallows, Marshmallow last night. and the bathroom is not actually that bad. Yeah, bathroom is not bad. There's a lot of camper in here. There's a lot of people here, eh? Just Dad, you should have filmed the feeding the chipmunk. Yeah, we will film the chipmunk. Apparently the chipmunks can break into your car. Ya, jadi chipmunks itu binatang-binatang kecil itu bisa masuk ke dalam ini, ke dalam mobil. Jadi If you makan. like leave the door open or something, Ya, chipmunks will literally raid your car. ya, jadi kalau mobilnya kebuka, chipmunk bisa langsung masuk tuh. So Naki, how was the lake? Did you guys check the lake yesterday, right? Oh yeah, it's great. Yeah, that's the lake. Oh, I'm so hungry. Yeah. You hungry? But our food situation is pretty good. Yeah. I'm so hungry. Yeah, okay then. It's a bottle cap. Ya, it's okay, don't touch. It's okay. Nah, airnya udah kita masak nih. Nah, kita mau bikin kopi dulu, guys. Coffee time. Ini kopi apa nih? Ini kopi kemarin kita bawa dari Toronto. Hey Michael, come here buddy. Can I get you something, Michael? Can I get you something, buddy? What would you like to have for breakfast? Huh? Oatmeal.
Oatmeal, yeah, like oatmeal. Okay, come. Great. Perfect. What are you guys doing? Very cool stuff, guys. Lihat nih. Ini punya orang zaman dahulu kala nih. Jadi untuk ngidupin apa namanya? Ini lihat nih. Untuk ngidupin ini nih. Jadi kita mau manggang, lihat nih. Mantap ya. Ini kayaknya dari kulit nih. Ini punya teman nih. Bagus banget. Jadi kita hidup di zaman modern, ternyata masih ada yang lebih ini nih, yang lebih keren dari zaman modern. Alright. Jadi guys, ini kegiatan di sore menjelang malam jam 7 malam nih. Ini semua pada camper nih semuanya nih. Nah, ini ada yang masih keluyuran. Nah, pada umumnya udah bikin api sendiri nih. Nah, ada yang jalan-jalan nih. Tuh di sana tuh sama anjing. Ini campnya kita nih. Ini campnya kita. Nah, ini si Naik lagi baca buku. Naki, what are you reading, buddy? Huh? Can you tell us what are you reading? What is the book about? So, do you like reading at the camp? Do you need the light? No, I'm good. You good? So what are you reading anyway? What's the book about? Jadi kalau orang camping di sini itu gila-gilaan lah kalau summer. Banyak banget yang gemar dengan camping. Menyatu dengan alam. Tuh di sana itu banyak segerombol anak muda. Nah, ada berapa camping tuh. Nah, ada yang kayak small RV. Nah, di sini juga small RV. Ini rame banget nih yang camping nih. Wih, ada yang bawa anjing segala macam. Nah, itu dia guys kegiatan kita nih di sini nih. Ini hari kedua. Besok masih kita lanjut lagi. Kita udah habis makan tadi. Manggang. Here we go. Ini anaknya doyan baca nih. No, the chipmunks. No, it's fine. You can see them at the same time. Oh yeah. Pancake. We're making pancake. Me too. Somebody's hungry. Somebody's hungry, Naki. Who? What do you say? Somebody's hungry. I don't know. Sit down here now. See, here Naki. Look. Naki, where's the bread? Sit down over there. Really? Good. Sit down over here.
can't see on the tattoo. Can you see it inside? Beginilah kehidupan seorang camper. Nah, saya lagi di Discovery Channel nih, di sekitar apa namanya, daerah Perry Sound. Ini Discovery Channel, tempat yang dekat dengan suasana camping kita. Jadi tadi kita hanya naik sepeda. Itu tuh parkir di sepeda sono nih. Jadi masuknya ke dalam ini gratis ya guys. Kita lihat dulu apa aja di dalam nih. Nih, ini gratis nih. Ini apa namanya ini? Ini sampan yang terbuat dari kayu lokal nih. Beaver, ada gigi nih, gigi. Oh, wow. Ini fox. Wow. Nah, inilah binatang-binatang yang ada di sekitar kita camping nih. Nah, termasuk ini ular. Itu ular tuh. Gila. Jadi di sekitar kita camping juga termasuk ada beruang nih. Jadi Discovery Centernya ini apa namanya, sebagai pusat informasi tentang tempat kita camping. Nah, ini nih. Ini benar-benar beruang asli nih. Kita lihat lagi ke atas nih, apa aja nih. Ya lumayan lah, hiburan-hiburan gratis. Jadi kita doyannya yang gratisan guys. Jadi namanya tempat kita apa namanya, camping ini persisnya ini namanya nih, Kilbear Provincial Park. Jadi kita di Kilbear. Oh, ada ini juga, ada mus juga nih. Wih, buset, gede banget nih. Wih, mus. Ada juga burung hantu nih, awal burung. Wih, jadi ini nih ikan nih guys. Ini ikan di danau yang ini tempat kita camping nih. Di danau Huron, Lake Huron. Termasuk ikan-ikanan. Ini tadi ikannya nih. Wow. Jadi ini danaunya guys. Disinilah tempat kita camping, di sekitaran daerah sini nih.
Okay, let's go get. Let's go down. Jadi ini dia salah satu yang jadi apa namanya ikon tempat orang mencari sunset. Nah ini nih para camper berkumpul di sini nih di lokasi Batu Bolon, dan semuanya batu besar semua ya. Cuman ini di khususnya di spot ini orang selalu ini apa namanya berkerumun menikmati suasana sunset. Nah, ini dia nih orang duduk hanya untuk menikmati sunset di lokasi batu besar ini guys. Got that sunset. Stars will come out hopefully. It's looking good. What are you guys reading? Stuff. And then you know Ocean's 11, right? Yeah, it was a bunch of stars like George Clooney and yeah. Brad Pitt or somebody. Yeah, so we watched that, but it was like the first time I saw it, it was like incredible, but like Gabby wasn't really getting it. And Friendly breeze, guide me to your world. Let me see and help me to explore. You lead me to a friendly door. I need to know more and more. And you are the one that make me think the world is full of open doors. Lead me on and take me along to wherever you will go. Lead me on and take me along to wherever you will go. Oh, friendly breeze, Jenny, take the lead, keep us on the breeze. Let me in to keep you company. Summer breeze, no rainy days. Hey, please don't pass me by. Take our day and make